Hadin belala ban no ya kamet jong batik lu jerwa. Unong ki ulum ubala syatap no, ha ka jing tua ulum tha. Layo jing tip na ki bahye ngasem, ba kamet basa jong u, kan poi la syai kasngi ka kendai teri urisau hajar arpuar, hanong ba shilong. Habaya kren badi kong echling do, ibadi ikong tensi jong uba jerwa. Ilo ong balala ban ithu ya kamet jong uba tiklu jerwa, da ukun jong u uba wal lambok leng do, ne ka step ka pratrik urisau arjar arpuar. Kakong echling do kala pentip, bayamenta kidang penbiang ya ki jingdon kambaro, bat ya ka jing penkhuit ya kamet basa jong uba tiklu jerwa, kandai ha ka shpautrik urisau arjar arpuar. Đây mình si trong cái cái chỗ á, lần người mà một người đã lên cái show đó là mình nên thì coi mình nên xem thì là để identify cái nó cái là mình trong cái bài thì lúc thì là lấy video call lúc thì đã bị yang ni và long nilai cái mình đi rồi và influence show bài thì lúc kalau jadi apa solusi kan apa solusi ni kalau solusi sibuk ni dengan sport bertentang ni kata kan dia Pak Indonesia kan nak lapia kami dia ni dapat kiwe kiba ya dengan sakut situ sahaja dulu kan tapi kat kiba lalap te kiba layu te Kim Indonesia kan layu betul jadi teman-teman kita pendap ya kan formalities jadi te kami dewi kan poi hadu la syai kesini mentang kesini te ka ladir pelat kapur te hadu la syai kesini kan poi janmi te ya kapur te ngimpat kena do kan kapur kejan mir ia ini tharai mi syaitan ini parla bania kontak bani yo nama ke syathir pirang ya pun kam bahagian ke lokta kata hi kajing pendek teni kita pada kan ha tambah la sisni la kumpulang no kumpulang la sisni ya thai la da kalong kepala ke ni habi yang keran syua nama apa i badi men rong iklam pad yo ya keran ha yang pun kam te ni syua ya keran tang melumana tengah tharai la sisni